Ao Hanoi, dalam atau untuk 2023 nesse na própria na Fati. Bahia itu menang segunda volta, mas menang atau turun ke taksir na menang. Ya Hafia itu si menang. Hafia itu si menang. Tambahnya, ao mai ne oi lori perteli toma ninyang dia menos ma povo toma liu Rússia Conferência Nacional PLP ninya até tempo to ona atau tudo banal tem sira que até vai sira tempo lá